Ya Anas Syahidan. Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Najib? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Qayyum? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Fadil? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Zaid? Ana bi khair. Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Adam? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Kilfi? Alhamdulillah, ana bil khair. Kaifa haluka ya Azimuddin? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Muslim? Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa haluka ya Nakiuddin? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Akmal? Alhamdulillah, ana bil khair. Kaifa haluka ya Tengku? Alhamdulillah, ana bil khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Dayana? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Amira? Alhamdulillah, ana bil khair. Kaifa haluki ya Irisha? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Aileen? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Fariha? Alhamdulillah, ana bil khair. Kaifa haluki ya Sasha? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Damia? Alhamdulillah ana bil khair. Okey dah. Kaifa haluki ya Nuraisha? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Wadina? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Shaza? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Ami? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Maryam? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Safi? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Usna? Alhamdulillah ana bil khair. Kaifa haluki ya Kalisha? Alhamdulillah ana bil khair. Syukran. Kaifa haluki ya Farisha? Alhamdulillah, ana bil khair. Kaifa haluki ya Raisha? Alhamdulillah ana bil khair. Syukran.